Siyabingelela kuphi la kufinyeka khona lo mbukiso. Sicela bafowethu before niqhubeke nokubuka ivideo ni like, ni share kanjalo futhi ni comment. Okukhulu kakhulu ukuthi ni subscribe bafowethu. Ya subscribe ukuze njalo uma sipost ivideo nizokwazi ukuyithola. Zithi ke zanamhlanje njengoba nazi ukuthi ke siyagobhoza bafowethu kule channel. Sibheka indaba okuyizona ihlabahlosile ngaso sonke isikhathi. Ubhebi mama ke wensizwa lapha esesithombeni ezakhela udumo kakhulu lapha emidlalweni izingane zesithembu oluvela lapha ku161. Insizwa ke ubhebi mama wayo usevele wayichitha indaba esitshela ukuthi insizwa engazuthi ke ayikhoni lapha ukuthi ke support umntwana. Kodwa ke ngaphandle kokuthi sithemeleze bafowethu, sicela ukuthi sinidlalele nje iVN okuyiyona ephethe lobufakazi. Lalela ngiconglalela wasenda imali wena wathi manje cela ungimamele ifana no cash send wase-Nedbank ayifani because u-cash send ukhipha manje umukuru mawusenda manje angithi umfakela ngamanje last month iphi mana nosimbe ingakho ngithe angifonele mangivuka no yes uzayilungisa ndifuna uyazi because yabona ukungi-avoida akusizi akusizi because awukhulumi na qalani akusizi ukungi-avoida uzoyilungisa but we need to talk qalani we need to talk so ukuthi hayi manje okay imali yabantu ngikhokha nini qalani qalani imali yabantu ikhokha nini qalani imali yabantu ikhokha nini I just want to know that ukuthi ikhokha nini imali yabantu mntanami yazi ukuthi ngina stress kanjani ngomntanami lo wena onginandaba naye qalani last month ngikubekezelile qalani ngasokola ngiyi-1 no uthulile uvale umlomo wakho ne mangithi ngiyazama ukutextela cela ungilalele ngitextele ungaliphenduli wakhetha ukungibloka fine ngazithulela qalani I thought ubenza into right this month. You are doing the very same thing. You did block me. Unblockile qalani. Yes. Ungadeleli. I have to tell you iqiniso. Ucabanga ukuthi ngekuso if bewenze into ezirayithi kelami icala wakhokha imali zabantu. Bengeke ngixabane nawe mina. Because manje abantu bayenze ukunisha ngemali zabo qalani ongazikhokhi.